ودلوقتي يا جدعان بقى انا هتعمل شاي في قلب المكنه. Assalamu alaikum, ora ti faccio vedere come ti faccio il chai alla macchinetta. شاي موقوسه. Ma cosa? الله تتوكسي. يلا بقى. نبدأ. ايوه. الميه دي مش مغليه ولا تخلينا هور. يا اما عمل وش يا اما كده بطنها توجعني. لازم الميه تغلي. Va bene, va bene. مش مصدق لازم الميه تغلي. ما تفكرش non va bene così. Non mi interessa, lo vedi che va بيبي benissimo. مين اسهل؟ Tu fai peggio. طيب بتشوف؟ اه. الله يسامحك يا جدعان. بس يعني يا جدعان نرضي ربنا. كوبايه شاي بالرغاوه دي مش هتخليني اسهل. Vuoi zucchero? قوم اعمل انا زوكر مت زوكر. Io. Yalla, va. Tutto casino.